Kwayo ukuthi noma ngubani lo khona
My sins were higher than the mountain when the Lord sanctified me. My sins were higher than the mountain when the Lord sanctified. Oh, singing glory, hallelujah, when the fire came down, when the fire came down, when the fire came down, singing glory, hallelujah, when the fire came down, that is when the Lord sanctified me. Asithandazeni bathandzekayo, uNkulunkulu somandla, uNkulunkulu mnini mandla wonke, wena uNkulunkulu wenthando, uNkulunkulu wemusa, uNkulunkulu wesihawu, uNkulunkulu lophakeme longedlula kwakho konke. Siyabonga namhla uNkulunkulu wethu, siyabonga namhla Jehova wethu, siyabonga namhla dwala laphakade usinika nalithuba Nkosi lekuhlanganyela ndzawonye, sisayiva Nkosi silalela indzaba yakho yekusithethelela, sisayiva silalela Nkosi indzaba yakho yekusigcogca usibuyise kuwe, usende Nkosi tidalwa letisha, sisayilalela indzaba Jehova wethu yekusipita ekuhlahlekeni usibuyise ekhaya, uthi asishiye sibuye kude sisite wemukeleka lalapho sibakhona khona. Siyabonga babodlongcwele ukuthi nakulesi sikhathi kukhona unansi kule ndzawo, siyabonga kukhona bakho Nkosi, ngoba kukhona bakho utawusenda siphume kule ndzawo sifakade siguquliwe, utawusenda siphume kule ndzawo singasafanani Nkosi nekungena kwethu. uNkulunkulu uJehova usimakade, siyabonga ke babodlu lomuhle, sithi yena Nkosi emavi emlomo wami wente simakade uzinda kwazo tinhlitiyo tethu kwemukeleke kuwe Jehova nethwala lethu laphakade, ngaye Jesu Kristu Nkosi nemsindisi wethu siyakhuleka, amen. Siyadlisela bazalwane egameni Nkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu, amen. Cela badlali ale phasi, sisanemukela nje bathandzekayo kuyo lena nkonzo yethu namhla ngama-27 kwenyanga yeNdlovu ngenkulu lisonto lesine kulenti lalapho tifundo tethu time ngalolu hlobo sifundo sekucala siphuma encwadzini yaJoshua sahluko sesihlanu livesi sicala lemfica siyange-12 lihubo lanamuhla ihubo le-32 lisifundo sesibili siphuma encwadzini leya ebadleni basekorinte incwadzi yesibili sahluko sesihlanu sicala kuza isahlukwaneni se-16 siyesahlukwaneni se-24 bese sigcina ngelivangeli ngekulandzisa kwaLuka longcwele bathandzekayo sahluko se-15 sicala kufundza isahlukwaneni sekuqala siye kusesithathu bese siyiqhubekela kuse-11 siyokugcina isahlukwaneni se-32. Sithi-ke bathandzekayo isihloko sanamuhla lenti kwebazalwane labathethelelwe. Siyenda ukukhumbula ke bazalwane ukuthi let's live
uthi uNkulunkulu nangabe sivuma ntono tethu kuye yena uyawusithethelela asehlukanise nato njengoba impumalanga ayihlukaniswe nentshonalanga. Siyathandaza ke bazalwane ukuthi kwangathi bekubanjalo empilweni tethu sathi ukuthi sithethelelwe sendiwe sabatidala letisha. Sibukile ke bathathekayo masonto endlulile sabuka lenti lo qhutshwa uNkulunkulu, sabuka futhi lenti naNkulunkulu lo ethembekile, saqhubeka evikini eliphelile sakhuluma indzaba yani lenti lo senzaweni lekuphakeme. Namuhla sikhuluma indzaba ukuthi lo lenti ulenti webantu labathethelelwe ngoba kufanele sekuhambeni kwethu bazalwane sihambe njengabantu labatiko ukuthi intono tethu tithethelelwe sendiwe tidalwa letisha nguNkulunkulu. Lalapho sathi khona ukuthi uNkulunkulu uthembise ukuthi sitawuthethelelwa noma ngabe athi ukuthi sibuthakathaka noma athi ukuthi simhiba uyathi futhi ukuthi siyafuna kuhamba ngetindlela tethu hayi yakhe, kodwa uthi noma kunjalo usibekele yena indzaba yokuthi intono tethu tithethelelwe ukuthi uNkulunkulu atewusenda tidalwa letisha njoba afuna kusibuyisela kulesimo labeka vele akiso Adamu ekuqaleni isono singangeni. Nako lapho uNkulunkulu afise sifinyelele khona bazalwane sisahamba ke kulesikhathi salenti. Asikhumbuleni ukuthi sikhathi sekuziba, sikhathi sekuvuma ntono, sikhathi sekufuna kuhamba ekhanyeni kwaNkulunkulu, sikhathi sekutihlolisisa, sikhathi sekufuna buso kwaNkulunkulu. Lokhu bazalwane kufuna ukuthi sisonzele kuNkulunkulu, sathi ukuthi uNkulunkulu lo semukelako, uNkulunkulu lo sithandzako, uNkulunkulu lo sithethelela ntono tethu, asende sibe tidalwa letisha, asende sibe dindlalifa kanye naKristu embusweni wakhe waphakade. Size sihlabele ingoma yaSunday School ethi izono zami zisusiwe, izono zami zisusiwe, izono zami zisusiwe, izono zami zisusiwe. Ngajabula bazalwane kumnanzi kuthethelelwa ntono uNkulunkulu, kumnanzi ngokufanele sijabule sithokoze sokwendeke kanjalo. Masifunza abathathekayo isifundo sekuqala ncwadi lapho Joshua akavela khona indzaba yebandleni uhambo lwabantwana baka-Israyeli basuka eveni laseGibhithe bayeseveni lesethembiso, luhambo lesatiko ukuthi bafanele lithathe amalanga noma amaviki ambalwa, lwagcine luthatha iminyaka engamashumi 4 ngoba abantwana baka-Israyeli behluleka ukwamukela inzethelelo yaNkulunkulu, behluleka ukumukela ubukhona baNkulunkulu. Akhona emkhathini wabo uNkulunkulu abambonanga, abamvanga, abazange bakumukele ubukhona bakhe, bafuna ukuthi khonela tithixo tabo. Ngakho uNkulunkulu wabayekelela bazulazula leti thixo tabo ehlane. Asiyekele tithixo bazalwane ngoba thina sizulisa ehlane singasaboni ubuso baNkulunkulu, singasayiboni inthando yaNkulunkulu, singasawuboni umusa waNkulunkulu. Bahamba ke bazalwane kodwa uNkulunkulu lo muhle, wathi noma sebatungeletile wathi kodwa ngawufike ncamule nehlukanise nalokubatoni kwenu, nehlukanise nalengemuva lenu, inendeniwe tidalwa letisha. Nembala siyatshelwa ukuthi bafika endaweni yaseGilgali, lalapho bafike badla khona isidlo sekugcina sasehlane, isidlo seliphasika labe baphume ngaso eGibhithe. Uthi uNkulunkulu emva kokudla lesidlo lesi seniyawungena eveni lesethembiso nidle tithelo taso. Hawu kwangathi besingawadi lokhu bathathekayo ukuthi sesifikile kusimakade, uthi yena sitawudla tithelo lesivele sethembiso. Letimo letihle tithandzekako letikhona tiyadzingeka ukuthi tibuye ngoba uNkulunkulu uthi siyawudidla tithelo telivele sethembiso, siyawuthokota sijabule evele sethembiso sesibantu ntono tabo letithethelele. Kufanele ke bathathekayo sathi ukuthi lokudla letithelo kumemetelane kokuthi kwananathi kufuna ukuthi njengoba besitshelwe evikini eliphelile ukuthi sithele tithelo leti kuthumukhombisa kuphephuka, siwuthithe umhlaba, siwuguqule umhlaba ubuye kuKristu uthi wamukela insinziso yakhe ngoba yena utele usisindisa nekusikhulula
ukudlula njengoba ke likubo likumemetela liyayiveta lenzaba ukuthi maye kumnanzi kangakanani uthethelelwa tono. Bazalwane thina tethu tono sekuyathethelelwa kuyasuswa ngengadi yaKristu athi safanani netono takuzala laba kuhlatshelwa khona imvu, kuhlatshelwa khona imbuti, kuhlatshelwa khona ematuba, kuthiwa leyo ngadi yayitimbonya letono kodwa tatingasuki. Kodwa thina sibusisekile ngoba sinemsizisi lothi hlanako tono tethu athi susekithi lithi liuba ubusisekile umuntu letono takhe lithethelelwe lokhonile ukuthi ayokhala uNkulunkulu athi simthethelele. Lisifundisa lokho lelibubo bathathekayo kokuthi siyeta sitawukhala uNkulunkulu, sitawukhala kusifakathe asithethelele intono tethu, aseke kokuthi sikhululeke kuto, sitawukhona kokuthi sibe nebudlelwane lokuphilako naye uNkulunkulu, sibe nebudlelwane lobakhekile lobungiko naye na Jehova lo uNkulunkulu wethu. Asifunzeni bazalwane kuvela kuJehova, sitewuvuma intono tethu, atewubona kusithatha yena asibonise indlela, asiphilise, asifake ekuphileni, asende sibe indalwa letisha. Lithi leli hubo sinempela bazalwane, asisasikwe labantu labafanana neminyusi nemahashi labawudzinga emahastela kude kokuthi sikwazi ukuyibona indlela sesiyibona sihleli ngoba livi laNkulunkulu namoya waJehova sewungekhathi kithi. Thina lesesithethelelwe ntono sekuyiwa indalwa letisha, sesihamba endleleni lephakeme yasimakathe, asisadzingi icondziswa kumuntu ukuthi ngayiyona ngoba uNkulunkulu ngelivi lakhe, uNkulunkulu ngamoya wakhe sokuyasicondzisa endleleni ngoba tono tethu tithethelelwe. Sesakhe ebudlelwane lobusha naye, siyakhona ukuthi simuve, siyakhona ukuthi simbone, siyakhona ukuthi simlalele, siyakhona ukuthi futhi simlandzele. Encwadzini yabaseKorinte uyakhuluma Pawula uveta indzaba yokuthi yena bakithi maye sesitindalwa letisha thina kuKristu ngoba uNkulunkulu sowende umsebenzi lomuhle nalomusha empilweni yethu ekubuyisaneni kwethu naye uNkulunkulu sowusende indala letisha wasenda kokuthi sikwazi kokuthi sihambe singabakhululekile ngoba sesithethelelwe intono tethu. Siyatshelwa kokuthi intono tethu tisusiwe takweshiswa kude ukuthi singene kulungeni kwaNkulunkulu, singene ebuhleni baNkulunkulu, sihlale naye. Umbuto uthi-ke ngabe siyafuna yini ukuthi ibona kulokukhanya nakulenkhadimulo yaNkulunkulu ngoba bazalwane uthi Pawula sesibitiwe kokuthi sibe kulaba kumelele ubuso waNkulunkulu, sibe bombasada bebuso waNkulunkulu kulomhlaba. Umbuto uthi ngabe siyakhona, siyafisa noma siyadibona yini lokho ukuthi sesibekwe kulelo zinga thine lesesifike kuNkulunkulu. Lithi yena livi asitivumeni intono tethu kude kuthi singatolahlekelwa kuxhumana nedlungulu leNkulunkulu lalapho sithola khona imandate yethu yokuthi njengabombasada labamelele ubuso waNkulunkulu sihamba kuphi, sibheke kuphi kude sitowenda umsebenzi lomuhle wekumelela uNkulunkulu. Ngakho siyadzinga bazalwane ukuthi sisahamba lendlela, sihambe njengabantu labathethelelwe intono tabo, bantu labahamba naNkulunkulu, labanikisa Josefa athi baleka Josefa ushiye ijazi lakho, sibaleke sisuke esonweni sifune buso baNkulunkulu. Livangeli lanamuhla sihlangana naKristu, bantu bayamangala bathi lo Kristu lona kwende njani, ufunane bantwini labatoni ngoba vele Kristu utile utele ukukhulula labacinzetelwe, utele usinzisa labasesonweni ngabo bekengeke aze angakhoni kuba nabo. Nami nawe kungako nje etile waba nathi utethatha usikhanyisela sikubone khanya, sishiye kumnyama singene ekhanyeni kwaNkulunkulu. Uthi Jesu bekude indlela lebekangena emhlabeni bese akasakhona ukuhlala nalabantu ledelekte ubasinzisa ngoba udelekte ubakhanyisela empilweni batawubona ukuthi nako ukuphila kwaNkulunkulu bathathekayo. Siyadzinga ukuthi sisukume lathi njengaKristu, simphakamise uNkulunkulu, siliphakamise iqiniso laNkulunkulu, siliphakamise livi laNkulunkulu kuze kokuthi bantu batawubona uNkulunkulu. Bathathekayo sibitiwe ngokuthi sifanane nendvodza yolahleko, ngokuthi nasesipheshile salahleka uNkulunkulu sibuke ebhosithi ngeke phela ekhaya thina kungcono kunalokhu, siyashiya sibuyele ekhaya ngoba babe usilindzile, babe losithandzako lo uNkulunkulu wethu.
yebo usho njalo Jesu uthi awu bathokothwa bajatshula nayibonakala indvodzana yelahleko seyibuya ekhaya njengawe indvodzana yelahleko nawe indvodzana yelahleko buya ekhaya uyadzingeka embusweni waNkulunkulu musa kuthokotiswa kuhlala lala ubona khona ebumnyameni ebhujisweni buya embusweni waNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyasiphinda ebazalwane kuba indvodzana yelahleko kuyaphinda kuba indvodzana yelahleko kumadima uthi khatha sewungena esigabeni sewuthi sowungaze ubhuqabhuqe emashika kanye netingulube ngoba uyindvodzana yelahleko ungafuni kuya kuNkulunkulu shiya emashika ngemuva ubuye kusimakathi nase uyindvodzana yelahleko uyadlaphatisa uthi kwale ndvodzana yathi selitholile iphakelo layo yahamba yawudlaphatisa yawudlaphatisa lele sayiniketwe kona bathandzekayo yagcine seyingathana lutho maye abantu bebayithandza isadlaphatisa kodwa yenela babelutho bayishiya nawe mhlawumbe usashengetisa namhlanje uba unawo lithi live buya kuNkulunkulu shengetisa ube uNkulunkulu ushengetise ube umbasada wobuso waNkulunkulu ngoba la kulesinjalo kutawulahleka abantu bawushiya uyawusala uwedwa nalo uNkulunkulu bowusolo umhlamuka kube kuyedwa lo yakusitha amsithise bathathekayo sibitele ukuthi sibuye kuNkulunkulu sishiye bomnyama sishiye kulahleka sifune ithambo yaNkulunkulu sifunele ubuhle baNkulunkulu sihambe naye uthi ke Jesu utele kutolanza bona labo lababadodzana kulahleka ukuthi babuye umbutho uthi ke ngabe thine nawe sithimisele kangakanani ukuthi besingaguquka sibuye singene endleleni yaNkulunkulu ukuthi sisehamba sihambe singilabathethelelwe intono tabo sihambe singilabaphilisiwe ekubhujisweni bakhishwa ebumnyameni bangeniswa ekukhanyeni kwasimakazi bathathekayo kwesikhathi salenti kwangathi besingaphenduka emaqiniso kwangathi besingaqiguqula sisuke entonweni sifune kuzo baNkulunkulu sifune kumthokotisa uNkulunkulu ngoba yena uthi into utawusithethelela intono tethu asihlambulule kuto aseke sibe kudalwa letisha kuKristu sihambe naye sithokote sijabule sihambe naye ngoba uNkulunkulu wethu lomuhle nalosithandzako bathathekayo kwangathi besingaba nalenti lomuhle nalokusisekile egameni lenkosi nemsindisi wethu amen. Singena-ke bathathekayo emithandazweni yethu yanamuhla asatawusikhola umfundisi Mabuza sitawukhumbula-ke idayosisi yaseBrakini ihlobo tethu sikhumbule-ke bathathekayo bonke labasebenta kumnikisa livangeli nemthando laNkulunkulu etibhedlela sikhumbula-ke isibhedlela efanana ne-9 Wells isibhedlela se-9 Wells the-St. Dundee e-Abrahamu sikhumbule futhi ne-hospital Istra Katara hospital isibhedlela Kinkadi community hospital sikhumbule futhi nabo bonke labasebenta ekusebenteni ekutheni livangeli laNkulunkulu emkhathini walabahluphekile sethi uNkulunkulu akabasinde abamemandla edayosisi yase-Iowa abazalwane sikhumbula labo ababochaplain kulaba semajele laba bochaplain laba setimpini laba bochaplain laba selwandle laba bochaplain etikolweni emakolishi etibhedlela nasemasotsheni sithandaza ukuthi uNkulunkulu abasinde basawuqhuba umsebenzi wabo wekwabochaplain ukuthi balivete ilizwi laNkulunkulu bavete emandla kaNkulunkulu bantu banokuguquka baphenduke kuyo idayosisi yaseSwatini sithandazela iparish yasehlangano sikhumbule umfundisi Zamekile Nzimanze nebashumayeli ne-PCC yakhe sicela ukuthi uNkulunkulu abasebenzise abahole abaphakamise bese-ke siqhubeka sithandazela nabafundisi besebahlala phasi kungasiko ukuthi bahleli phasi evangelini bahleli phasi nje ngokomsebenzi welibandla kodwa solo basithandaza ukuthi baqhube njalo baliqhube livangeli lasimakazi sikhumbula-ke uBishop wethu Meshaki Mabuza sikhumbule umfundisi Benjamin Shongo umfundisi Donald Dlobo umfundisi Amon Mazia Amon Manzini umfundisi Joshua Fakutse umfundisi Robert Hlenethwa umfundisi Abraham Gama kanye-ke nomfundisi Josiah Mahlalela nabo bonke-ke bashumayeli sikhumbule-ke futhi naye Lobekasan Archdeacon umfundisi Makhubu nanaye losathethe umhlala phasi sibabeka bonke labayimbi kaNkulunkulu
ukuthi sibakathe abahole abagcina baqondzise endleleni yakhe. Siphindze ngedayosisi yase-Highfield ngomakhelwane bethu sithandazela-ke emabandla ase-St Andrews nase-St Peter nasesakhile, sibeke umfundisi nguSimaseko kanye naThemba wakakhe, sibeke sithandazele nemanyano labomake, sithandazele ne-Women's Fellowship lekhona kiyo leyo ndzawo ukuthi bonke babambisane basebenzisane ekumbongeni nasekumdumiseni nasekumsebenzileni uNkulunkulu njengoba nje sibazalwane labathethelelwe Ntolo-Ntabo. Mfundisi utawusibona emthandazweni akho. Amen. Asithandaze. uNkulunkulu wena uthando lolubekethelayo ubizela ubuya kwalabaphahli nalabazulako bemukele ukubamthethelele umbhabhatiso usembathise ngenkathikulo yaKristu wabuyisela lifa laphakathe kithi. Siphe inhliziyo letiphanayo ukuze semukele bonke abantu labeka ezimini lakho nekungakhethi. Nkosi ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Yiba nemusa kithi Nkosi ngekoluthando lwakho lolume njalo. Siphe lwakhi lolungilo lwebubi lesibendile ebusweni bakho. Usihole ukuthi sivume ntolongelo wena usende sibe msulwana ngekuhlambulula kwakho lokuphakeme ukuthi sihlale njalo sethembekile singcwele. Nkosi ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Babelo sezulwini usemukela emndenini wakho ngenxa yenkosana yakho. Sibide siphenduke lapho siphahluka endleleni yakho noma lapho sesikholelwa ukuthi sithole indzawo emndenini wakho emisebeni ngemandla ethu. Ubuyisele kithi injabulo enesibinzi ekwathi ukuthi sendiwe ngaKristu Jesu kuphela ubangcwele nekuphila nekufanelwa umbuso wakho. Nkosi ngemusa wakho. Siyakubonga Nkosi simakathe ukuthi wende imisebenzi yethu yatiwa ebukhoneni bethu. Usisa abafundisi, ugosa, baholi, othishela, betemculo nato tonke letinye tisebenti tasebandleni emsebentini yabo yemihla ngemihla emkhatsini webantfu kude sifonde sikuconze kangcono. Nkosi ngemusa wakho. Nkosi simakathe silethwe emhlabeni eboneni sadalelwa esonweni sende sihlale njalo sithokota kuthi embhabhatisweni longcwele uthethelele uphilise ngisho nalomncane umntwana ngenxa kaJesu Kristu. Uyasihlanda ngalokuphelele entonweni tethu usihlambulule sihlambulule eboneni kwethu. Nkosi ngemusa wakho. usihlambulule eboneni kwethu. Nkosi ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi simakathe uKristu ubuyisele umhlaba kuwo lenza ikwelethu nebabandla lethu nalabo labanikwe emandla nemagugu baphe bonke kuhlakanipha nesibinzi sekuhola ngekuthotho kude kuthi bantu bakho baphile ngokuthula bahambise nemlayelo ukubuyisana ngekukhuleka. Nkosi ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Babelo sezulwini yiva imithandazo yethu lapho sikhala khona sikhalela umusa wakho. Ukuphilisa kwakho nekusita kwakho empilweni yakithi
nasemhlabeni wonke. Njengoba abantu ubakhulule ngekwentsandvo yakho, waphindze futhi wabenta abadidalwa letisha kuKristu. Nanyalo bende bati kwekuthi kuyawufika lilanga lekuphetsa lapho ukugula nebuhlungu kuyawuphela. Nkosi nomusa wakho. Umkhulu emkhatsini wethu, wena lomngcwele wase-Israyeli, wena losivakashela namuhla ngengani nemtimba wakho. Siphe namuhla sisahlanganyela kule nkonzo tinhlitiyo letemukela Kristu njengemandla nesinziso. Nkosi nomusa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Nkosi yeliphuzu, gcwalisa tinhlitiyo tebantfu bakho nenjabulo yensinziso yakho ekubintweni kwabo nekwehlula. Kwatiwe emhlabeni wonke. Etandleni takho Nkosi sisondzela bonke esibakhulekelayo. Sithemba umusa wakho kaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Siyawusukuma sitewumukela ukuthula. Thandaza lalikayo sithi Babe ngiyabe manda sithikela kuwe kaJesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo ophilako sithumele mbeke ngemandla moya wakho ngcwele sihambe sisekelele luthumone kuNkosi bakho. Siyawusho-ke umthandazo we-Afrika ekhasini lemashumi-9 nakunye. Kusisa e-Afrika gcina abantu abayo olabakhulu bayo yiphe ukuthula ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Thandazo wekuthula Babe somandla injongo yakho ukuthi bonke abantu bahlale bamunye. Siyabonga ngekuthi wena utawuphelisa tonke impilo letidlulekayo emhlabeni. Nangesipho sakho utawusipha ukuthula. Celako umusa wakho ukuthi tonke impilo ihambe endleleni yemiyalo yakho ihlale ndzawonye ngokuthula nobukhosi nangokukhululeka ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Senzikuthula kwaNkulunkulu lokwenza kukhonza konke adimcile inhliziyo yethu nemicabango yethu simthathe uNkulunkulu kanye naye inkonzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla uyisele inkonzana amalo ugcwele asibe kithi njalo. Amen. 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 Siyabonga kakhulu bazalwane kubanani kwena lena nkonzo sibonge ukuthi nibe khona ngaleli lidze kubukele konke besemthini. uNkulunkulu akusise, uNkulunkulu anilonze, uNkulunkulu anigcine aniphe nemandla iqhubeka nimemeze nikhale kuye kwanzima usinto ngoba yena sandla sakhe asisifisha ukuthi ngeke sibe sisenzise. uNkulunkulu losithathile wasithethele lantethu wasela tidalwa letisha kuKristu. Asihambeni ngendlela bazalwane sisathi ukuthi sesentiwe sababantu labasha ngaKristu. Amen. Asambeni ngekuthula nangeluthando siyosebentela inkosi. Egameni likaKristu. Amen.